Ma hüppasin rõõmus, kui sain kätte sellise kerge, see on eriti kerge kivi. Et see tähendab, et rikas põlevkivi on olemas. Mis sellest tundub, kas rohkem läheb õli tegemiseks või pigem ikkagi kõlbab elektrit teha? No ärimehed otsustavad selle, et milline on rentaablem ühel või teisel hetkel. Mõlemad saab teha. Kõigepealt tuleb puhas elektrijaam. 2 plokki, üle 500 megavatti kokku. Keset avarat kõrbe leidsime 3 kivi. Ja need on siin ükses asendis, et võib arvata, et siia kohta tuleb siis lõpuks see elektrijaam, mis kogu Jordaania rahva vaesusest välja tõstab ja õnnelikuks teeb. Mait, sina hakkad seda elektrijaama ehitama. Näita mulle, kuhu korsten tuleb. Nii, alustame siis kõigepealt põlevkivist. Põlevkivi tuleb sealt poolt. Kui kaevandus on algusfaasis, siis see transportitakse siia poole üle vadi ja siin on juba kütuselaad. Elektrijaamal on 2 kütuseladu. Ühe eesmärk on siis kütust segada, et oleks parem kvaliteet. Edasi kütuselaost ta läheb juba katlasse. Katel jääb sinna. Katlad on siin. Siin täpselt. Jah. Siin. Jah. Nii. Sinna poole tuleb korsten. Korsten tuleb natukene sinna poole. Kateldest natuke üles. Jah, sinna poole. Et siin täpselt siin koha peal peaksid olema siis õhkjaotusega kondensaatorid. Kui tähtsa koha peal me seisime. Siin on ka praegu väga hea õhkjaotus. Ma ei oleks arvanud, et kõrbest nii mõnus ja jahe võib olla. Ja seal, kus järv on. Järv on seal. Seal on järv. Seal on järv. Sinna ehitatakse siis kuurad, kus Eesti energeetikud hakkavad käima. Kõrbed või kuidas? Ei, see tamm viiakse natukene üles voolu. Jah. No nii, praegu on siin igav liiv ja tühi väli. Mille asjaks läheb? No kõige varem on järgmise aasta alguses. Selline seis siis hetkel keset Jordaania kõrbe. Nagu märkasite, puhub seal päris muljetavaldav tuul. Tartu Ülikooli teadlased jällegi tõid välja, et maavara põlemisel tekkiv tuhk lendub väga kergelt ja selle ladustamisel tuleks kasutada vett. Kuidas siis saab kesktuulist kõrbe põlevkivi elektrit toota, nii et see keskkonnale pöördumatult kahju ei teeks? Mingil määral me peame seda niisutama. Suhteliselt kiiresti peame tuha kinni katma jämedama purdmaterjaliga. On võimalik ka tuhka nagu erinevatesse fraktsioonidesse sõeluda ja selle jämedama fraktsiooniga katta ära peenemat fraktsiooni. Nii et välja on pakutud mitmeid lahendusi, aga kindlasti need lahendused on leitavad. On ka üks väga suur erinevus võrreldes Eestiga. Need on kliimatingimused. See tähendab, kui meil on nii palju sademeid, siis Jordaanias sademete hulk on niivõrd väike, et meie teaduslik uurimistöö leidis, et põhimõtteliselt see tuhk, mis Jordaanias keskkonda jääb, sellest läbi imbuv vesi põhimõtteliselt ei hakka kunagi põhjavete jõudma. Sest kõrge kaltsiumisisaldusega tuhk, ta on keemiliselt väga aktiivne, ta hakkab veega reageerima, lisaks tekivad sellised vettpidavad kihid aja jooksul ning just see oligi üheks peamiseks argumendiks, tänu millele ka tuha suhtes keskkonna luba Jordaanias saadi elektrijaama rajamiseks. Is it rocket science? It depends which part of the... To get electricity from rocks? Basically, it's not rocket science. I mean, it's prehistorically people made a fire already with wood. It is the basics are not rocket science. No, going into detail, going into all the regulation what you have to comply with, like emissions, like wastewater, noise, etc. This becomes then more specialized technically. Exactly, that was I about to ask that. Is it more difficult to build this kind of power plants in Europe or in States or in Jordan? It's not more difficult because the technology itself and the properties of the oil shale, they allow us to reduce emissions. The oil shale itself during the combustion absorbs a lot of sulfur, nitrogen, etc. So there is few treatment compared to, for example, pulverized combustion.
We have circulating fluidized bed combustion, and this has a very big advantages, especially for oil shale, which contains limestone and which absorbs all these bad elements which could go to the stack. You've been building power plants all over the world. Yes. Which has been the most exciting? I've been developing some components for power plants and installing them in existing power plants. I must say the most exciting power plant is now this oil shale power plant in Jordan, because we have faced a lot of challenges with the oil shale itself, which is completely different than in Estonia, for example. We have faced challenges with the water. We have designed a power plant which consumes very few water. We have developed the power plant such that we have almost no rejected water. We are recycling the water and reutilizing it. This power plant is similar to what we are doing in Estonia. This gives us more confidence compared to other developers, because we are already doing in Estonia what we will do here. This is a very interesting project. This is a very interesting power plant because it's the first one here. People are waiting for it or have been dreaming about it since the 80s, where the first studies were made. Siinkohal on paslik meelde tuletada, et elektrijaama ei hakka eestlased Jordaaniasse rajama üksi, vaid abiks on hulk rahvusvahelise kogemusega tegijaid. See on Hiina firma, on võtmetkete ehitaja, Foster Wheeleri käest tulevad katlad, Siemensi käest tulevad turbiin ja generaator. Räägime ka siin ThyssenKruppiga läbi praegu, et ta tuleks, Saksa firma suur, et ta tuleks ehitama, mis puudutab konveiereid tuha käitlusel alltöövõtjana, kuid peatööettevõtja on Hiina firma ja seda ka Hiina finantseerimise. Hiina firma kannab nime Guangdong Power Engineering Corporation ja tegu on suurima elektrijaamade ehitamisele spetsialiseerunud Hiina ettevõttega. Nende tehtud on ka maailma suurim hüdroelektrijaam 3 kuristiku tamm. We are into the group of CEC and now we are one of the biggest company in China. Really? Yes. So how many power plants are you currently building at the moment? We handed over around 50,000 megawatts in our company's history, and our biggest project is we have around 14,000 megawatts project in China. That is our capacity. We are the EPC contractor for Enefit Jordan, and we do engineering and procurement and construction for the power plant. And also we can support to help financing in this project from China. Can you explain me what's the interest of China to invest into such a project? Because you have 3 gorges, you have all those gorgeous, huge power plants in China. Why do you have to do abroad so things? Well, this is the strategy of our government, and after around 10 to 20 years of development, it's very fast in China, and the technology has been improved very fast and very quickly. And now the power plant technology we start to go abroad, and that is why we do overseas projects. Now the size of a Jordan project in comparison to the 3 gorges. This project is not that big like the 3 gorges. 3 gorges is very big. Yes. So how big is this project here? This project is also in Jordan. I think this is the largest project in Jordan ever. Nagu kuulsite, Hiina ehitusfirma kaasamine tagab ka Hiina finantseerimise. Projekti rahastavad Hiina suurpangad Bank of China ja Industrial Commercial Bank of China ning kogu ettevõtmise teostamiseks antavat laenu garanteerib Hiina ekspordikrediidiagentuur Sinosure. Hiinlaste kõrval on eestlaste suureks koostööpartneriks Jordaanias Aasia juhtiv energiaettevõte YTL Power. For this project is about 2.2 billion of investment in total. So we will split between the debt and the equity, and we will discuss with our partners on how much investment we need to make. YTL Power started as an IPP, independent power producer, back in Malaysia in 1994. And we started growing out of Malaysia by acquiring strategic assets around the world.
We have transmission asset in Australia, and also we have coal-fired asset in Indonesia, and we have various portfolio assets in Singapore, and we also have water assets in the UK. Well, basically, YTL is an entity which has a wide experience in project financing and power projects in all over the world. So we are keen to explore opportunities if there is in different regions. YTL doesn't have any experience in oil shale, but we have various experience from a coal-fired perspective, gas-fired, oil-fired, and diesel-fired. And we have a good O&M experience together with project financing experience. For YTL, we always look at our asset as a long-term investment. Started from the beginning in 1994 until today, we have not sold any of our long-term assets. Now here in Jordan. Yeah, and here we are working together with Enefit in Jordan on this oil shale project. Kui siin juba koostööpartnerite kiitmiseks läks, siis Kõrbe projekti autorid, jordaanlased ise on ka päris laia haardega ettevõtjad. Firma nimeks on Near East Group. We are a group of companies actually. We are into aviation. We own an aviation academy in Jordan. We train pilots. We own another academy in the UK, in Coventry. We are into aircraft business, buying, leasing. We are also in some retail business also in the country and also in real estate. Tuletame meelde, et eestlastele on kogu suures Kõrbe ettevõtmises osalemine maksma läinud 7 aasta jooksul 15 miljonit eurot. Välispartnerite õhinat hinnates võib vist juba tõdeda, et see ei ole asjata kulutatud raha. Kui me vaatame Eesti Energia mahtu, eelmine aasta meie käive oli liiga miljard eurot, kasum 160 miljonit eurot, ärikasum enne amorti üle 300 miljoni euro, et siis on kindlasti summa, mis meid ei tapa. Kuid ma ei saa öelda, et see on väike summa. Kindlasti see on summa, millest tasub võidelda. Kuid oluline on see, et minnes järgmist etappi loomulikult riskid lähevad suuremaks, ka meie panus peab minema suuremaks. Järgmiseks etapiks on elektrijaama ehitus. Enne kui kopp Kõrbe pinnasesse lüüa, sõlmiti Jordaania riigiga 30-aastane elektrimüügi leping. Ja et kõik näeks, kuhu elektrijaam kerkib, pidi meid ka nurgakivi ka paigaldama. Ma aitan... Võtta see omale käega. Nii kergelt. Mis sulle meeldib? Võtame selle kandilise. No, võtaks... Need võtab kokku küll. Kus sa siis arvad, et võiks selle panna? Noh, siin muidu juba ette pantud. Need on teistama. Siia. Vaatake siia, okei. Läheb, eks ole. Tallinn maantee, paneme siia maantee äärde. Jah. Paneme igavese tule alla ka. Jah. Kuidas siis öeldakse? Kui siia uus elektrijaam.